July 18th, 2017, Tuesday, 2017 metų Liepos 18 antradienis, 18 июля 2017 года вторник. Today I have to visit Vilnius City Bar number 2 and then back to home. Šiandien apsilankysiu Vilniaus miesto advokatų kontoroje numeris 2 ir grįšiu namo. Сегодня посещу Вильнюсскую городскую контору адвокатов номер 2 и вернусь домой. Is it possible not to notice his back and so widely spaced legs? Negi įmanoma nepastebėti jo nugaros ir taip plačiai прожертую кою? Ну как же не заметить спину и так широко расставленные его ноги? He has a lively look, hasn't he? Jo gyvas žvilgsnis, ar ne? У него живой взгляд, не так ли? She manages to handle cell phone. Ji moka naudotis mobiliuoju. Она умеет пользоваться мобильником. Pretends shielding his face so that I notice him. Apsimeta dengiąs veidą, kad jį pastebėčiau. Притворяется, будто прикрывает лицо, чтобы я его заметил. Few minutes later, Каштону Street. По кelių minučių Каштону gatvė. Спустя несколько минут улица Каштону, то есть Каштановая. Two youngsters lively chatting in perspective. Du jaunuoliai gyvai plepa perspektyvoje. Два молодых человека оживленно болтают в перспективе. Then they drifted across my way. Jie netrukus pasislinko kairėn per mano kelią. Они потом сместились влево поперек моего пути. One more males with shorts, white back, by the white car on the opposite side of Jakšto Street. Dar viena vyriškis su šortais balta nugara prie baltos mašinos priešingoje Jakšto gatvės pusėje. Еще одна спина мужчины в шортах, который белая, у белой машины на противоположной стороне улицы Jakštose. He has turned to the left to stay with his back to me. Pasisuko kairėn, kad liktų nugara į mane. Отвернулся влево, чтобы оставаться спиной ко мне. Few minutes later, Gedimino Avenue, по кelių minučių Gedimino prospekte. Спустя несколько минут на проспекте Gediminuose. Far ahead on the opposite side, dark-dressed person with a backpack is visible between two large shop windows moving away to the left. Toli priekyje, priešingoje pusėje, tarp dviejų didelių vitrinų, tamsiai apsirengusi žmogysta su kuprine eina kairėn. Далеко впереди, на противоположной стороне, между двумя витринами, фигура в темном с рюкзаком уходит влево. He just stood with his back to me, leaning his left shoulder against the road sign, visible nearer on the right. Jis ką tik stovėjo nugarą į mane, atsirėmęs kairę petimi į perėjos ženklą, matomą arčiau, dešinėje.
Он только что стоял спиной ко мне, привалившись левым плечом к знаку пешеходного перехода, который виден справа поближе. Is entering luxury store. Įeina į prabangę parduotuvę. Пошел в роскошный магазин. Food store Maxima. Продуктовый магазин Maxima. No one here. Nieko nėra. Никого нет тут. 7 minutes later. Po 7 minučių. 7 minut спустя. Out of Maxima. Išeinu iš Maximos. Выхожу из Maximы. He seems already seeing somebody. Atrodo, jis jau kažką mato. Кажется, он уже увидел кого-то. But it's only now that they play street theater for me. Tačiau tik dabar jie pradeda vaidinti gatvės teatrą man. Но только теперь разыгрывают уличный театр для меня. A creative white girl ahead. Курибинга balta mergina priekyje. Впереди творческая девушка в белом. And her friend's legs are visible behind a billboard. O jos draugo kojos matomos už billboardo. А ноги ее друга видны за билбордом. Creative dregs, kūrybiškos padugnės, творческие подонки. There is no place for a taxi. Čia ne vieta такси. Тут не место для такси. To the eastern side of Gedimino Avenue. Į rytinę Gedimino prospekto pusę. На восточную сторону проспекта Gediminuose. He does not have enough money from the police. Jam trūksta pinigų nuo policijos. Ему не хватает денег от полиции. Waiting by no means for me. Laukia tik ne manęs. Ждут, но только не меня. Male and female emerge from around the corner. Vyras ir moteris atsiranda iš už kampo. Мужчина и женщина возникают из-за угла. Female turns back. Moteris pasuko atgal. Женщина повернула назад. And she turns to me again. Ir pasuko į mane vėl. Ir повернулась ко мне опять. She needed this maneuver to discern her better. Ji panaudojo tokį manevrą, kad atskirčiau ją geriau. Она прибегла к такому маневру, чтобы я различил ее получше. Vilnius City Bar No. 2. Vilniaus miesto адвокатų контора номер 2. Вильнюсская городская контора адвокатов номер 2. 10 minutes later, по 10 minučių.
10 минут спустя. Going home, Tilto Street. Юдant намо. Tilto Gatve. Иду домой, это улица Tilto, то есть мостовая. Doesn't she look like having been forced by somebody to ride bicycle? Ar neatrodo ji tarsi kažkieno pasodinta ant dviračio? Не выглядит ли она принужденно кем-то посаженная на велосипед? Fifteen minutes later, по 15 minučių, spustя 15 minut, crossing Tumo Vaižganto Street, перинant per Tumo Vaižganto gatvę, переходя через улицу Tumo Vaižganto. My living house is ahead, mano namai priekyje, мой дом впереди. I usually turn to the right from here, but today I'll go forward to the kiosk. Paprastai suku iš čia dešinėn, bet šiandien praeisiu pirмин į spaudos kioską. Обычно я сворачиваю тут направо, но сегодня иду прямо к киоску печати. One here, vienas, первый тут. Two and three. Du ir trys. Два и три. Thank you for watching so patiently. Share my channel. Ačiū, kad kantriai pažiūrėjote. Dalinkitės šiuo kanalu. Спасибо за терпеливый просмотр. Делитесь моим каналом.